Aupa, egunon. Bueno, badakizue, Oiana eta Naia gara, auzoko gizarte hezitzaileak bidegintzakoak. Gaur, 3 ekintzekin gatoz, bai? Eskulantxo eta jolas txiki batekin hasiko dugu saioa, beldarraren jolasarekin. Ondoren, sukalde lanetan arituko gara, postre edo merienda berezi batekin. Eta azkenik, ipuin batekin amaituko dugu saioa, bai? Bueno, lo que os comentaba Naia, hoy somos Oiana y Naia del equipo de educadores del barrio de Bidegintza y hoy venimos con 3 propuestas, ¿vale? Vamos a empezar primero construyendo una oruga, segundo vamos a hacer un tallercito muy sencillo de cocina y tercero vamos a terminar con un cuentito. Entonces, empezamos ya. ¿Estamos preparadas? Oye, vamos. Venga, hasiko gara. Como os decíamos, hoy vamos a hacer primero una esculana, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña oruga de papel. No sé si la veis bien. Vale, cuando consigamos hacer unas cuantas, pues podemos hacer en casa circuitos con ellas, carreras, lo que nos apetezca, darles una vuelta. Para ello vamos a necesitar papel, ya sea de colores o hojas blancas, una regla, un lápiz, unas tijeras y también, nosotros hemos cogido el plástico de los bolis, ¿vale? Pero también podrían ser pajitas, ¿para qué? Luego podemos soplar. Vale, empezaríamos con el papel. Vamos a hacer tiras de 15 centímetros por 3, ¿vale? Sería una como esta. Cuando ya la tengáis, si es blanca, la podéis dejar blanca o colorear, o pues si es de color como es este caso, pasaríamos ya a hacer la oruga, ¿vale? Tenemos que doblar a la mitad. ¿Sí? Y una vez que tenemos así el papel, volvemos a doblar hacia adentro cada uno de los extremos. ¿Vale? El otro lado igual. Tenemos una V más pequeñita y vamos a repetir el mismo movimiento. Doblar hacia adentro cada uno de los extremos una última vez. Uno y luego el otro. Vale. Así, ahora al desplegarla, queda bien doblada, al desplegarla tendríamos ya nuestra oruga. ¿Veis? Y solo habría que pintarle los ojos, la boca, ¿veis? O aquello que queramos. Una vez hecha, la voy a poner en la mesa. Cogeríamos el plástico y iniciaríamos la carrera. Bueno, gaur postre edo merienda berezi batekin gatoz, marrobizko izozkiak egingo ditugu, bai? Gure kasuan, marrobiak ditugu eta behi esnea. Behi esnearekin egiten den bezala egin dezakegu, koko esnearekin, almendra esnearekin, avena, soia, bakoitzak etxean duenarekin. Eta marrobiekin egiten dugun bezala, beste fruta batzuk ere, erabili ditzakegu, nahastuta, bakoitzak, guk marrobiak aukeratu ditugu, sasoia delako, eta aprobetxatzeko. Bale, nik eta behin marrobiak garbituko ditugu, bai, goikaldean, kenduz, eta ontzi batean sartzen goaz,
ondoren esnearekin batera irabiatzeko. Neurria edo kantitatea, hori bakoitzaren arabera, segun zenbat ontzi erabiliko ditugun eta ontziaren tamainaren arabera ere bai, ez? Izozkiak egiteko gure kasuan, horrelako ontzitxo bat erabiliko dugu, txikitxoa da, bai? Eta izozkiaren makil bezala, koiara bat erabiliko dugu. Badaude moldeak, horretarako, eta baina gure kasuan, barkatu nahi, ez dut agunez, horri behar dugu. Badago. Eta eskua garbitzera noa. Eta, hau, egoko dut. Horrela. Toki gehiago. Bueno, eta esnea pixkat, ojo, esaten den bezala, bai? Pizkatxo bat, ez askorik, bai? Marrobiak ere badutelako gura, gutxitxo. Pizkatxo bat, bai? Bota gunaren, egin dugunaren, marrubien eren bat edo gutxiago, bai? Gaia, mazakarriko dugu. Hau, heldu batekin egiten badugu, hobeto, bai? Eta, mazakarriko dugu. Kablea justu eritzen delako. Hau, erango dut. Oso ondo badugu, nahasketa eginda, eta ondoren ontzian botatzea da, eta ontzitxoak izozkaioan sartzea, ordu batzuetara izozkiak prest izango ditugu horrela, bai? Izozkia ere gazterako da. Bueno, horrela geratuko litzateke kasu honetan, bai? Izozkaioan sartzen dugu, eta prest izango genuke ordu batzuetara gure izozkia. Animatu zaitezte, ea zer ateratzen zaizuen, bai? Bueno, pues ya hemos llegado a la tercera parte del ensayo de hoy, que os habíamos adelantado que sería un cuento. Y hemos pensado que, bueno, si os acordáis un poco lo que hemos hecho, hemos empezado construyendo una oruga, luego hemos estado comiendo un poquito, además de forma sana con la fruta y la leche, y bueno, pues se nos ha ocurrido que sería buena idea contaros el cuento de la oruga glotona. Así que nada, ahora os paso con Naya que va a empezar con ello. Vale. Beldar txiki jatuna. Gau batean, ilargiaren argitan, aurrautzatxo bat ageri zen hosto baten gainean. Igande goizean, eguzkiak irten eta batera, arrautzatik beldar mino bat atera zen. Beldarra
gozetuta zegoen. Laster, atera zen jateko bila. Astelenean, sagar bat zeharkatu zuen. Jan eta Jan. Baina, goze zen ala ere. Asteartean, bi madari zeharkatu zituen. Jan eta Jan. Baina, goze zen ala ere. Asteazkenean, 3 okaran zeharkatu zituen. Jan eta Jan. Baina, goze zen ala ere. Ostegunean, 4 marrubi zeharkatu zituen Jan eta Jan. Baina, goze zen ala ere. Ostiralean, 5 laranja zeharkatu zituen. Jan eta Jan. Baina, goze zen ala ere. Larunbatean, zeharkatu zituen Jan eta Jan. Txokolatezko pastel zati bat, izozki bat, pepirillo bat, gaztaserra bat, saltxitxo izafla bat, piruleta bat, fruta tartapuska bat, saltxitxa bat, madalena bat eta angurria tal bat. Ze tripako mina izan zuen gau hartan. Biharamunean, igandea zen berriz. Beldarrak hosto berde bat zeharkatu zuen, Jan eta Jan. Eta asko hobeto sentitu zen. Ordurako, etzen goze. Eta, etzen beldar txikitxoa. Orain, beldar handi eta potoloa zen. Etxe bat eraiki zuen inguruan, kusku bat, eta hantxe barruan geratu zen 2 aste edo gehiago. Egun batean, zulotxu bat egin zuen kuskuan. Bultza eta bultza egin zuen kanporantzeta. Tximeleta ederra bihurturik zegoen. Bueno. Eta kalabazan, edo ez bazan, sar dadila kalabazan. Eta atera dadila Santiagoko plazan. Bueno, pues esperemos que os haya gustado mucho el cuento y las actividades que os hemos propuesto. Y terminamos este mes de abril ya, pilpilean bukatu da y nada, a partir de ahora esperamos veros en la calle. Hori da. Bueno, placer bat izan da. Saio hauek konpartitu izana, eta horienak zan bezala, hemendik aurrera kalean ikusten garen, bai? Besarka da. Bai, musu handi bat. Agur.